balaleliyo kubo konke abazali bakho kodwa kulokhu ukuthi uma bethi amlandela uShembe ngimlandele ngiyayibongela ngiyanxusa ezulwini ukuba uNkulunkulu angisize kulomzuzu angitsheleke umoya wakhe oyingcwele ngiphakathi kwabangcwele usukwini olukhulu lingcwele ngikhulume ngobungcwele amen. Ngiyacela amavesi noma elilodwa lapho sewabiza abanye ezulwini nginovalo lokuthi ngimphambi kwabangcwele nginovalo futhi nanoma isimo sezulu sinje kodwa ngiyacela baba uMdluli uma sekufanele baba ingawona umsebenzi kaNkulunkulu bangcwele abahle ezulwini phakathi komzi kababamkhulu noma komzi kakhokho uNkulunkulu sambona ngenyanga izulu yabamba isikhwaga esingizalayo umuzi wakithi mkhulu bayawazi abantu ngibabone nabo TikTok nabo mani bephikisana ngawo bethabona umuzi lo isibodi esilenduna yaso kanti umuzi wakithi waseke uNkulunkulu ebamba ubaba wambamba ubaba ngokugula kwagula ubaba omncane abalamana naye kwadlula kwase kuthi lokugula bekuphethe ubaba omncane kwase kubamba ubaba kwagijinywa yonke indawo akukho lapho ngagijinywa ngakhona lapho kuyofuna khona usizo kwayaziwa le ndaba kaShembe kwavela mvelivelo wavelayo wathi ngibonge nina kuShembe wayesevuma baba ngoba uyasihambile imali wayeseza lapha ebuhleni enyangeni ezulu lapha afika sinda khona amen. Uma esephendukile ubaba eseyinazaretha usethile hambanini esho kumaNazaretha ikhona ezweni lakithi uthi hambanini nihambise umthandazo ngoba sengiyayibona ukuthi sengingcono kanti sengifuna ukubuyela ekhaya manje nginovalo ngoba ngaze ngaphuma ekhaya ukugula kusegcekeni kwase kuthunyelwa ke kuthiwa kuza amaNazaretha sasingawazile amaNazaretha sasazi ukuthi kuza abazalwane abafana wonke abazalwane kwalungiswa kwapheka umahewu kwapheka yonke into kanti kuza abanye abangafana nabanye kodwa ngendabeni kaShembe eyenza ukuthi
abone wonke umuntu ekhaya ongakholwayo omncane nomdala. Uma zehla imoto ngaphesheya ngoba zaphuma imoto ekhaya zobalanda amaNazaretha komphise. Uma zehla ngaphesheya umgwaqo wehla ngaphesheya uzoshona phansi bese ukhuphukela ekhaya. Kwase kwenzeka umhlola esangweni ekhaya kwakhala isigubhu kwakhala imbongo. Yakhala isigubhu kwakhala imbongo kwakufuyiwe ke inganga zaphuma inganga ekhaya zabaleka zahlala ngaphandle zakhonkotha sezingaphandle. Bazizwa ley'ngoma ey'khalayo naley'gubhu abangaphesheya amaNazaretha nathi sazizwa singawona amaNazaretha. Afika amaNazaretha uma efika amaNazaretha esangweni awafici umuntu asengene ekhaya athi kusho ukuthi sebengenile ngaphakathi sebephuthuma bona. Uma befika ekhaya bafica thina kakho Nazaretha ekhona. Iy'ngoma bey'khala bey'shawa ubana sathi nathi sizwile bey'khala esangweni kodwa akekho umuntu ongenile yinina nodwa eningengena kayibonke Nkosi. Waphinda uNkulunkulu wayikhombisa uthiko lwamakhosazana. Lapha ekhaya sesiyakholwa noma singakholwa sonke. Sesiyakholwa-ke sekukhona omunye ubaba emndenini njengoba ngisho ukuthi umuzi mkhulu sekhona omunye ubaba emndenini uganiwe ugane uMakhanyile ulokhu ethola abantwana bamantombazane athola abantwana bamantombazane aze akhumbule ukuthi awu nomfowethu waphila kuShembe wayesesondelwa thawo elingihambeleni noMakhanyile niyongicelela umntwana wabafana enkosini sekuthini sezu7 ephilayo amantombazane umfana katholakali ngibala ezandlulayo ngibala nje ephilayo. Uma efika lapha enkosini yomsaba ngcwele uthiko lwamakhosazane ecela wathi uma ebuyela ekhaya wamthola lo mntwana umfana ukhululekani kayibonke Nkosi. Wathi acela eduze ubaba mhlawumbe ezoqhamuka omunye umfana wasekukhombisa ukuthi hayi bekumuso kuvela ezulwini kwalandela intombazane. Ngambona nami ngcwele nganiwe ngaphinda ngaganwa. Uma sengiphinda nganwa kwangabe sahamba kahle ekhaya iphile ngahamba kahle nomuzi kwangafuna ukwanda sekuthi amise kunyazi lo sengikhuluma ngani. Hayi bese ngiya kulonyazi lwezulu angithathe umfundisi wezulu lakithi uMagwaza angise kulonyazi lwezulu uMaNazaretha unyazi loThixo. Kangazi kodwa khona loThixo unyazi. Uma sifika unyazi lwezulu isangoma esingabhuli ngeshoko ukhuluma ngendaba yasekhaya kayibonke Nkosi. Uthi angeke ngixoxe kodwa ngizolanda nje lamazwi lawa okuyiwona abalulekile kayibonke Nkosi. Uthi njengoba uthi umuzi wakini mkhulu nikholwa nongeni ngithi cha kasikholwa sonke. Uthi pho isabatha ligcina kanjani? Ngithi mina babayi bagcina hayi bathuma ubaba nje ephenduka nabafowabo bahlonipha bagcina ngoba babona uShembe ebasindisela umfowabo. Ithi ke umabona kude wasezulwini uthi hey wekhanyile ebizukhanyile umshumayeli wekhanyile. Uyabona uma umuntu ongakholwayo efika ngo7 ekhaya ilanga shone ngo6 ufuna ukuya emdlalweni ufika abeke iketelo ayini akabeka amanzi ogeza aphake iayini ayini. Hawu isithi ke inkosi ilapha mina ithi lezokusiza ingakasho nje into ezokusiza uma sizokreama into asezulwini ihlale ngazi ukuthi yancika isukusimuka nawe uthuba. Ithi awusho wendoda indaba yakhe izothiwa uzoyimisa kanje indaba yakho wena. Ngithi mina baba ngize kuwe ngoba sengihlulekile sengize kuwe baba konke njena ozokusho ngizokwenza kanti iqamba mangu Sathane useduzane kwami. Ithi inkosi enkulu amaNazaretha into ezokusiza wena andisumuzi wena phuma umuzi bese ngithi mina baba
ashekhulu kubaba emesho njalo nawo baba njengomuzi wakithi umkhulu nje kukhona omkhulu ababili lana nokhulu no baba akekho umuntu wakwaphuma ekhaya uma zophuma mina baba hawu angilekelele umfundisi uMagwaza awu baba ayisemkhulu washo njalo athi baba wakho umuzi ugcwala intaba uzofika emfuleni ngisho njalo baba mkhulu ithi inkosi enkulu yamaNazaretha kwakusho yena sekusho mina manje noma sesasho njalo sheba ngabona mina ukuthi uNkulunkulu ngadazi inkani ngathi awu baba kashintsha leso hloko ngangena kwesinye ishloko ngathi baba kunomfowethu lapha engimlamayo washona manje nawu zamile njengoba nginamakhosikazi amabili nje nakhona omunye kulamakhosikazi ebengithi ngimfake endlini yakhe kodwa kuyala ngibe ngisathe umfowethu ufuna unkosikazi wakhe ithi le inkosi kwenzeka kanjani sengithi mina baba umfowethu wayeqonyiwe bengakholwa umfowethu wayeqonyiwe nentombi ezimbili yakwangubani endala neyakwamaphumulo uma seshona basebesondela obabekazi kubaba bathi nazi intombi kaXoxashiwa nangu ukhula sandi igama lami akayilungisi wathi baba nakamhlolo uyakholwa ukhula sandi uyomthathela esontweni nangu phela ngamthathela esontweni ithi inkosi enkulu yamaNazaretha kayina kuya ukuthi zayingakholwa ithi wena walahla inkomo kaMfowethu wazothatha umuntu othanda wena hawu baba utheni unkosikazi wakho na baba usevuma yonke into baba lokho ngezokusho baba ithi nozokusiza wena ndoda hambe kwangubani uyofuna intombi yakwangubani ngesibongo okuyiyona ezothanda umfowenu hayi labo ithathele bona halelo ngoba likhuluma ngogana hayi nganimukela lelo ngoba likhuluma ngogana kodwa leli lokuphumuza hayi ngalizwa kahle hayi ngahamba ke sekungisa amahlombe ngizofika ngimtshele akasekho baba umzala khona baba umdala umfabo kababa afike ekhaya ngathatha umfowethu omunye kobaba sasondela kubaba umdala baba kade ngihambile lana ngiyakushemba ushemba ukhulume kanje njengoba baba ulwazi nalo ukuhlupheka kwenu ukuhlupheka lapha ekhaya uthena ubaba ngithatha intombi yakangubani bathi hayilungile lelo ukuthi akuphumuzi ngaligodla kwathi uma ngitshela umama sengibaxoxela ekhaya ukuthi ubaba utheni uma ngitshela omunye womama uthi omunye womama ushembe uyakwazi ukubona ubaba wakho usethi uyagula sakwazi ukugeza amanzi abandayo uma kuyisabatha ngiyaphaka ikethe hawu ayushembe bekubona lokho ngijime ngikhala ningakagana bathanda yabathanda Sisekuphileni masila ushembe ukuphila kwenyama ukuphila kokuphefumula okubalekile njena nokusemqoka kuthina ukuthi sizame umethemba sithembe noma nje na kusefusini uba wona uthi inkundulu zefusini la ngikhona ngisefusini
ulubona usizi lukake ngapha nalapha bathi ushembe uthembe athi umesondela umuntu yabuza ukuthi uthembe uthi hayi ngithemba ushembe kodwa mehamba uthi angazi nami mengasekho kodwa yena umesekho uthi uthemba ushembe kodwa uma usukwethu angazi nami ngithini ilokho okusemqoka nokusifanele ukuba engathi singakwenza sibambelele kuye wayesengikhombisa ushembe engake ngayinga ngamuzwa ubaba umfundisi umhloko ekhuluma ngengilozi yamakhosazana ukuthi ilikhala kwasho phela ukuthi hayi ihlalisa ingilozi yamakhosazana phakathi komuzi okubaswa wona umlilo kwaku-August ibaba kwathi ngoDisemba mhla ka-8 kwahlatshwa ugulo omncane nje lo nkosikazi ebengiyomnika okunumber 2 kwahlatshwa ugulo omncane kwathi ngoDisemba mhla ka-8 kuLwesihlanu kwashona angithi nginqabile phela ukuphuma ekhaya engakashoni ngingene esibhedlela esitende kuLosine ebambekile imbona ebambekile ngasakwazi nokukhuluma ngiyasuka ngiyahamba ngidlula uNyazini ngithatha uCelemba ngiyakhesha ihlahla uNyazini njengoba uma ngishaya ihlahla ngiyakhuluma shembe ngiphilisela unkosikazi wami asakwazi ukukhuluma ebese ngithi kodwa shembe uma uke wangamphilisa ngiyohlubuka ngiyokuyeka ukukholwa ngiqede ngihambe ngekhaya ebusuku uma ngilele ngiyibona indoda engizalayo ubaba ngibone ngaziqhamuka ngasehlangothini olukhulu sizohlangana naye ngenhla kwesibaya bese ngithi mina hawu baba kanti ngihlupheka kangaka ukhona athi ubaba ushushwe yini ngoba nazi inkomo esibayini hawu umpulelo nkosikazi wami ngikhombisa indaba yenkomo uvuke kube uLwesihlanu uma ngiphindela esitenge ngoLwesihlanu hayi khombisa kumambe kakhulu zathi bazithi 5 to 6 lwangena ucingo qhamuka kumanesi bathiwa hayi sesihlulekile sedlula kodwa ngiyendabeni kaShembe ngithena uma ashona ngizakuyeka ukukhonza Shembe kodwa kwathi uma kungena ucingo lokuthi unkosikazi wakho udlule emhlabeni kwabakhona isondo eliphenduka enhlizweni yami lathi leli sondo eliphenduka enhlizweni yami lakufaka uthando kaShembe ukuthi uShembe uNkulunkulu kwaphoqa-ke ukuthi usedlule unkosikazi kwenziwa yonke into angathatha owesithathu isekhona ngale emzini omkhulu angamthathi lo mangubani ngathatha owesithathu ozomfaka endlini yami ngoba angisenayo mefika naye ekhaya kwenzeka into efanayo nebenzeka kulona oshonile kwangabathola abantwana hayi kwangiphoqa ukuthi angiye endodeni engizalayo baba omdala baba kunegama engaligodlayo wayithela uShembe angandisa umuzi ngiyacela baba ngandisa umuzi bathi baba hayi khula sandikulungile kanti benginovalo ukuthi uzothi baba lo sencede kwashonise usefuna ukuphuka hayi wavuma ngezandla ezimhlophe ngawuphuma umuzi uma sengiwuphumile umuzi sekukhona into esondeza uNyazini kwakumashi uma sisondela lapha onyazini wezulu sesekwenzeka nokwenzakala sengiyabika hawu baba lapha ekhaya unkosikazi akabathola abantwana isithi inkosi enkulu yamaNazaretha unayo intambo ngithi baba akekho uthanda abantu lokakayo hambe ufuna intambo ngijime ngiyofuna intambo ngiyithola intambo bese enza umlilo wakho sezulwini bese thinamba abantwana kwakumashi uzobala nawe kwakumashi ngoNovember 16 hawu yafika intombi kayibonga Nkosi okusho ukuthi nathi ngifika nje ekhaya zakhala kwahlala umuntu ngabana phela from March to November inyanga izumelezo kwashula kulokho ngase ngithathela umfowethu ngendabeni kaShembe yani ukuthi kayikho into ekhulunywa uShembe ngesiyona uma sengimthathile umangubane sengimthathela kumfowethu useyafika umfowethu akezi kumina uyakuleya ngodosi yakhe esiyagana kwenye indawo yakwangubane kwakuyona emganile umefika kuyo uyayiqhoshela uthi hey wangishiya wena uthi senginonkosikazi nami
unkosikazi athi senonkosikazi sekhaya uyaxhumana ke nodadewethu omdala lo Mangubane abuze hawu umfowenu kade kumina ethi usenonkosikazi ngoba ngamshiya bese hayi ukhona uMangubane usanda kushada ekhaya kayibonga Nkosi amen yaphindi Nkosi ekhulu amaNazaretha abangcwele yayikhombisa ukukhulu bayo ikhombisa insizweni yakandamu lesizwe yakandamu inomfana omdala uManibongwe ngazi lokho nganyanyana ukuthi ubani lo mfana uma ezalwa kanti lapha esikhwameni sakhe esiphethe amaphasela amabili siphethe iphasela elilodwa batho dokotela hayi lizokwehla lesibili iphasela dinebe mabili hayi hamba iminyaka lingehli ebese uma kungenzeki lokho ebese enkosikazi wakhe uMasibiya ngelilanga sekhona omunye oselanyiwe ongamncanyana uthi uMasibiya hawu wewe ngama kunenkinga ekhona la lo mfana omdala umevuke ekusele yochama hayi lona kodwa omncane umevuke yochama hayi impela sokutshiza lokho lona ubhotobele hawu ingane bese bephuthuma kodokotela mabefika kodokotela betho dokotela hayi noma iminyaka isu7 akasakwazi ukuthi iyozehlela yona eliphasela sekukhomba ukuthi kufanele ahlinzwe ebese thinto dokotela abaziyo esasinabongoyo abathinte basebethayi basokuba khona njena ophuma eceleni ngoba uyelulwa nendlela yokuhlinzwa ukuthi angahlinza kanjani ebese phuma eceleni lo munye athi hayi wengamo angithi unoshembe wena hambe umbika kushembe hawu uJuni njena ubaba kabonakali ngizombika ngoba uyohlinza ngomhla ka3 kuJulayi ila ko28 uJuni uyabona kuma umuntu etshela ngendaba kaShembe usosizini uyazi ukuthi ukhuluma kude umzwela kude kanti yena osefike nosizo qathatha hawu hayi uthi lesizwe ngisemali sibheke emsebenzini hayi ebese kubesabatha ebesizama ifike inkonzo siphumile yasekuseni uyabona ukuthi ithembu yadwayisa methi laza ngasethempelini ahlangane nomfundisi wakithi uShezi hawu la umfundisi ingane yami iyakohlinzwa ubungengisize inongise baba ebese ethi hayi kulungile ngizokuyisa bese kunyisa kuThixo uma efika unyazini lwezulu anibeke udaba hawu ingane nani asho hawu lesibhedlela sithi somhlinza wakhomba ibhedlela zethu ama-public hospital athi baba awumisi ngani kulezi ebizana baba imali kayikho ebese ethi baba hayi amfuna amafutha uzomgcoba amafutha ebese egijima uthi ngangenanga ngisho imali ngathenga lokho okuncane phela asho amafutha ngafika ngamnika ubaba bese ufaka umbayimbayo wakho asezulwini basethi bomgcobisa ngalamafutha wasethi baba njengoba ngizombika njena ngomhla ka3 uya kohlinzwa baba ngenze njani bese ethi baba uyohlinzwa ngomhla ka3 phupho ngathi ungasho ngani hayi baba bese ethi ngokwenza nje ungamisi ukuthi ukhohliwe uthi ukhohliwe uthi lenziza kanzamo engahamba ngihambela phezulu ngabe ngisaye eManisburg ngaye ekhaya ngihambela phezulu kodwa into iwari yami ukuthi ngiphethe ashona amafutha lawa amancane manje na njengoba uShembetha ngomgcoba lena ngimgeze ngimgcobe ayizophetha ushisonto lamafutha mangaka afike ekhaya tshela unkosikazi bamgeze umntwana bambhica balala ekuseni ufike namhlanje ngesabatha ekuseni ngesonto ubevuka ekuseni unkosikazi uyayibona ingane uma ithoka hawu kwaqina lokho kwafana nami lokho omncane baba kasikho gijima la uthi unzama ngithi ngiyafika uthi hayi unkosikazi yabona na indlela sesimngayo lesifama sikhomba ukuthi sesibhalansile
ngoba besade phela sitshekile uthi ngabo ngathi uma ngithinta ngawenzo mabili lamaphasela uthi ngaze ngathi kunina bambalele ngapha ngibambelele ngapha khona so confirm ukuthi impela mabili ayikhosi namhlanje bageza namhlanje bagcoba namhlanje uThixo wasezulwini unyazi lwezulu lafika lawehlisa namhlanje usoqina amen Nkosi uselizwini uthe izwi lenkosi siyovala ngehlabelelo 156 umshumayeli ulanga wasephesa uNkulunkulu abusise ukuphakama kwenhlangano yabangcwele amen